te toe whaatalo whātu I le nei tae au mā lole soifua manuia, usi mai alau whaafonga o tala amata la Radio Samoa o le nei fo I vai aso. O le aso to na ina sa wai reporti wa whaamaonia le isi tangata I tua I le community I le COVID. O lea case fau, o se tasi e mauti no lona siaki ua I tua I lona ainga I Hamiltone, I le mai a whaanofo I sea I le whalitali malo ale Pullman I Aukilani. O le aso tolu sa fulo Januari, na tu uai le whalitali malo na whaanofo I sea ai. Ai tolu aso mulimbuliane, to I whaia leisi o na siaki masa wailoa wa positive. Taluai o lea case whaopopo, sa whaanofo I sea lona ainga mai lava I le aso na alua I tua. Whailoa le vaenga le soifua malo loina, e maua lalo leo no la matia o le soifua o tangata lautele. O le lona whaa I leo tangata na whaanofo I sea wa maua waitua ma le whaitali malo o le Pullman. Na le tau nu uai manisi o sauninga wha manata o le Waitangi, na fuafua I whaia I le Western Community Centre I Hamilton I le asto nai. O lea ua toi whaafo I mai au kilani a whaanofo I sea I lea wa whaamaonia lo na siaki, ma taluai e leo manino so e suenga wa ta ua genome sequencing, o lea ua toi whaia e tusa ma whaamaoninga mai le soifua malo loina. O le masina nei o le atau nu umaiei le vaenga mua mua o tangata sulufai, I lalo le polo kalame o lo au maiei tangata sulufai to tonu o New Zealand. O le ua whailo mai le immigration in New Zealand, ua toe a mata le malo e pei ona tau fiai mai le tausanga watea ona o le COVID. O le taunu mai o nei tangata sulufai o le a ngai a whaanofo e sea mua mua, mo le se fulu whaaso, ai ele ia ngai atu le nofuanga I mangele, o lo o ngā totonu iai le fetu una ingo whale ma nofuanga, I so o se vaengo le atunuu o le a oe no nofuai. E tolus fulu lima I lato o le a mua mua mai le masina le nei, fuafua e te tau no o atu le whai unga o Juni o le tausanga nei, uo mai uma le tusa ma le lua se lau se fulu o I lato. O le sawa le whaamaoninga I le whai unga o le vaiaso tāluai, o le whaato a umai fo I leo na whai loa I le Presidente fo wa Amerika Joe Biden, le saining o le tūla fono e toe whaatanga I le to tele o tangata surufai e o atu I te tonu o Amerika. Ai mai le Minister o Immigration in New Zealand la vaia Chris Whaafoi, o le toe talia o tangata surufai a ngai mai, o lo o atangia mai ai pea le malosi o le fesoasoania New Zealand mo a inga, o lo o pangatia isi vaenga o laulangi. O Iulai o le tausanga whaato a umatu na si ai le afe lima se lau le quota o lo au mai ei tangata surufai I tonu New Zealand peitai, fōlinga mai o le a le au sia lea fwai numera. Silia ma le tolu se fulu afe tangata au kilani so sola, e le totongi o lato pase se I pasi, trains ma waa I totono le lua tausanga. So e so enga na whaia I le lua afe sfuluiva, ma le tausanga whaato a umatu, wha mawina I lea fwai numera ma e tusa ma le ono se lau afe tupe maua le Auckland Transport, na toe maua mai wha salanga tupe na toe totongi e nisio I lato nei. Mai lea whai numera tele, e na o le sfulu tolu pasene o I lato na tu inatu I ai tickets ta I se lau lima sfulu tā la, a o le isi to a tele na la patai. E se mai le au so sola, le aso nafi na amata wha mamalu ai le si tanga fōu o tawa whi malanga inga wha o ngai public transport I to tonu o Aukilani. E o atu I le ono I tu la wha to ama whai na sai mai e leo leo le tamatolu sfulu walu tausanga mai si sifo Aukilani wa mō lia I le wha pāpau la au malosi. Lata le sfulu maltasi le pōle aso to nai, ripotia ne ai le ofiso leo se tasi lo wha pāpala au malosi a ngai le vani monimo. Ma le tai au na nafi, wha ato a mapu ai sui le ofisa na wha au penga ina uma ina ua maua le ua tau fia nei. A oso e su ei lai leo le whale o le ua mōlia, a e maua atu ai fo ima se tasi o ta mātolu sfulu whātau sanga, o lo o sa ilia leo I le ngau ino se tasi o whale ai ngai Riverhead, I le aso tolu tasi o Januari. O le atutu lai whaatasi I la ue tali mo lianga I lomo le whaasinonga whaitu malo. I le amtanga o le vai aso nei, ma o lo wha ngā solo pia so e so e ngā leo. E le isa sui o le ofisa, po o se tasi mai lea vaenga o Aukilani nā whaina, mai la au malosi na whaapapa. Whai watu I tala mai au se talia, ua va ai nei le malo au se talia le tā pāo pe patui o le COVID, mō tangata whe malanga I mai isi atu nuu e taunu watu. O le aso na nafi na whaelo mai ai se tasi o suia minsta o lea malo, le va ai o au se talia I le ono aloa ia o le nei wha o popunga. Ma e tūsama report le Herald, o lo o ngā lulue nei au se talia mātunu I whafo wha atatau I lea fuanga. A o va ai e le wha amalasi o le nei pe patu e wha amaoni ai wa mai a whaia tui o le COVID o pasese, e le o mawhaiora wha amauti no mai ai le ono vave tatala o tua oio au se talia. O le toi tatala lava I o whaitatoa o le asau lea mai le taitai o le malo Scott Morrison.
E ono le mawhai ona e ulu whale au Sitalia e au noa ma le nei pepa tui, pe a whai e wha mamalu ma o le wha maoningo tui o le koa vite fōlinga mai o lo mawhai ona talia le digital certificate a tua ma le pepa tui ua mai a lo mia. Tala nala Radio Samoa, manuia le nei tae au.